Mwaka wa 2019 bunge ya kaunti ya Laikipia ni yahitukirie kigina gia ciringi milioni 190 iria riu cikuhuthika kuriha aruti a wira 172 aria marugamitio wira. Ngabana wa kaunti ya Laikipia ndiritu muriithi akiaria ari wabici-ini yake Nanyuki augite mitaratara ya gucokaniriria maritwa maya ni irumirirwo kuhitukira bodi iria rugamirire ruhonge rwa utungata wa muingi kaunti-ini ya Laikipia. Baadhi ya wenzetu kadhaa ambao kazi ambazo walipokuwa wakizifanya hapo awali ziliisha ama hizitajiki siku hizi. Aige aria marugamitio wira ni aria motungata mao mahitukitwo ni mahinda kuona macini cia kiriu ni ihuthitie murutire wa wira mawabici-ini maingi toria Ngabana ndiritu muriithi aratariria. Kwa mfano, kwa sababu ya kutumia mitambo ya kompyuta hauna haja sana kuchukua faili kutoa ofisi hii kupeleka ingine, ama barua kutoa ofisi hii kupeleka ingine, kwa sababu hiyo yote yafanyika katika mtandao. Ona gukiri oguo, kaunti yugite ni yaranirie nacio marugamitio wira na kuiguanira ni makumathukira kigina kiria gikumahotithia kwambiriria miturire mieru. Tutawalipia fidia kama ilivyo sheria ya Employment Act ambaye yatuamurisha kwamba for every year worked unamlipia fidia kiasi fulani, na tutafanya hivyo. Mkumbuke kwamba kwa bajeti ya mwaka huu tayari hizo hela zilikuwa zimetengwa, ikiwa ni takriban milioni 190 million. Kaunti ino iri na matanya ma kuhonokia ciringi billioni 1.13 o mwaka iria riu ciirikanite cikwerekerio tabarira-ini cia uthii wa na mbere. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.